Uriyo muno mulori muherwa wengangarira ya Western Nyota TV nobusanga kubwange ebise kama bino kurere sipindi esi ya meno sanyo sipindi sia meno sanyo siringala bulamu wabwe chwanguli bamenyi nende byose sirera mekesyo kariya kahonyera esie ewe okusirisia bulamu bwefwe obwa buri kumera nesie Chris Kachuki nalawanda yori na Pius Tangausi ulwarero ninende Reverend Stephen Hamati alande pastor Jacques Spisu usirisima kwa karia amekesu kwa chakia karia akandala kwehumi ama isadaka wiki abere kwa rehera bundu wa okuine isadaka no bano betting no bano nyore gifting sabire sani ndra cha mangi babere sebe kaba bole mera kawe alafu kuchakira we nao okusirisia amekesu karero ambi pastor Jacques Spisu. Asante sana kumbelesia pasi magandeli tukulia nondi kutoro kuyinosania akanyasa koma akabeke kola mbulamu bwa bakristayo mera bana Jacques Spisu rulai songolo gizazi ndweli kanisa lyesirenda senyasa eliambi kamo kuongoza bana banyasaye ulindi lali tukulia Yesu kukaloka. Asante. Uriyo muno Pastor Jack, uriyo muno ambi Reverend ambi. Nango mkambi Hamati Stephen Christ Evangelistic Church Eshibinga hulimka Kakamega County lakini hulihumpaka nende Vigano. Karibu. Uriyo muno ambi ndi muriyo mulo fukira mulango ko kusirisia makesio karero akama huwa ko huyini amandala huwe muriyo muno. Nukuchakira bwe nao mahu akahola malumaho wiki ya bwairia paulo malumaho mahu akoini andala huwe kumi mundu na volari kwa maririsia bundu ohengwa oini ya gross salary ya mane mabola mahu akasanga sia nukulona malumaho akabeti nende oini andala huwe kumi ni Reverend warumo ndo mahu akasanga sia pastor Allah ne pastor nsabere sana kumaririsia bwe nao ili kuingira maswali karero mbwe betting mundu arere one ni barao betting ochangane nde isubi ulata mundu arere mahono la amarinya sai fukiresa njisise kano na mananyola betting ino ne ingira nintra cha kubeti ndra marisia kwena ndala nde politics ara mundu andevere mbwe mwaka ya betting kabisa nukuringala politics boso lambo mundu akwala bindu bimayani kabisa icho balao na rase ndarera mukanisa ariyafa na nisiangia betting nende political sende chula nende abantu besiasa sende kureba ndala kwe kumi echirula ku betting ndala kwe kumi chirula ku politicians tifukirirwa mukanisa njakadawa Pastor Spisu amagwako na magonga matinyo kakabe stabusi ya Matthew chapter 23 Matthew chapter 23 some urusungu babe borambu Matthew 23 some 23 abola who to you scribes and the Pharisees hypocrites, for you tithe and dill and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. These are ought to have done, you have done without neglecting the others. Amakuwa kano ka Yesu yabola abafarisaya abola toto mulondelesi yako kuinyesi ili 10 lakini mularusi angesi ili 10 nemwa ibilla makuwa makongo kanyasa yenyambe mulondela justice obulungi uba usinjie mbulungi mbu Kristaya niwe kaya nyasa eno sinjie mbulungi sonya kuba no chicha kumfumu utuko mokaluka mbasobola nyasaye wakakonya kubira kumfumu wali ula wakakonya kunyola kesindule kambinye sili 10 tawe abola obulungi kusinjire mbulungi abola masi timbabasi no molesta abantu nomba ni wivira omundu mobole ndakeba ndakanyola ko mbinye sili 10 nyaza abola the weightier matters abola no bulungi timbabasi nende obusubili faithfulness nocha okola kubole ochiye kuinya mpesa kano abundu omanyire sali abundu alaita
lakini obola moyo kukonya khuhinye sili 10 sikila zina Nyasaye nyambinye sili 10 khenjilile kwemeta sikali mbota abola it is weight ya no kobukhongo okuwenga bulungi bubwo okuwenga timba basi kinyasaye nende timba basi okuwa timba basi abantu nende obusubili silili obusubili kata Yesu mwene yabola legesya Kaisari sityo Kaisari nese Nyasaye sisikale wa Nyasaye yadi nabo bono murwe kuli kusarafu kuno noko Kaisari leka kuche wa Kaisari nese Nyasaye leka sibe ku Nyasaye sikira bali bamukhaba amarebo ko kumwinjisya mu politics kulwe yako Yesu yabola mbu politics nende amagwaka Nyasaye sibinjira nata sibichicha alala tawe we yako amagwaka politics no wongoze sibala sino amagwaka ke yakubenya ke koleke na abenji bachicha munjire ralinda ita nibakhola beka yaka ebindu bindi kusudi Nyasaye abare abenya lakini sikala mahuwa malaita kazonya la bukule siasa kandi winjisi mukanisa tobole sasa kwa kainya mu politics ampesa kwa kapange line mheshimiwa nangu wako 50-50 kwenya kwenye 5 fungu la 10 sikala mahuwa malaita abola kuwengo bulungi na mapesa kano nohebo paraka rulaena kai umunda nyoyena mapesa kaecha kuelesya yasabola umundu rakhole kasi sikenya khalieta nora khole kasi ocho sinjira abundu wenyoyebwa mangondo soli kubulungi ta Nyasaye yenyo obulungi kwanza kwenge nyeyo chiefwe chisinjie mbwena na Nyasaye na magwaka kukhola kachenda mbwena na Nyasaye so nyala kuchokola betting ni gambling no manye gambling abaskari bera Yesu bakhola gambling kuchingubo cha Yesu heba bukula chingubo babukula isimbi ni bahupa nibabukula chingubo cha Yesu gambling yachakile bweneila kasonya na kubukula mahuwa kaholwa msialo msibala wichobole kahaba kesi Nyasaye ta uchakuba kurula hunjira Nyasaye yenya kusinjile kubulungi obwatoto bubweni sina sikila sina beki ba Nyasaye siba Yesu sibakhupileko nabo isimbila bakhole singa benyata lakini babulango moyo kwa Nyasaye kwenyambwena esauti ya Nyasaye nyambwena lo Nyasaye nyakubukula uyareyana bola mumbukule Barnaba nende Paulo nyaba chibakhole kasi yanakola siba bategemea bahati nasibu ta bahati nasibu ino ni gambling okukulondela mpesa komanyile sikarule nata obola wenyo ewa mangondo khoile na kandi nako bwivi abantu bakhola makuwa banyola mapesa kusudi bakhole campaign naye nobola wenya kabukulo karumikile obole sasa nitsesi yano sisyo sye wenya khwana so bano sinjira khulungi ta abantu bahenge myeyo kyabo mundu kenya kho engo moyo kuko kusinjiliye hena olwo inyesi eli 10 Yesu yabola litukhela nabola waba notile sadaka wakhola khubwali wenya khwana ne wichusia omusyani wenywe induku iyo mwali mukosane kalukha kwanza cholombo mulembe owiche oyinye sadaka iyo ya sisi tizali kwano obulungi kenya kabeo bana kuicha no siamileta omwe kwenye kulo mulungi sikira katesi hanwa nombe sadaka yo inyaino sili kumisyo inya you taking it in the spirit obukulano ila msibala syo moyo kulwe yako omwoyo ko kwenye kakube kusinjie bulungi manyiro mukulundu Steven Kamata lina makuwa manji kenya kubola oyo uno pastor ambia vile well jenda makuwa manji lakini Pastor Jack aboru blai sana ndenye emete hutabu enjakene na makuwa ka mpesa karula huwana siasa bali bana siasa bosi ababitawe balio bana siasa baria Nyasaye ne sisi khande mpira Nyasaye byombu bana siasa balio abaria Nyasaye ne khwahe komba mbu baba banji abaria Nyasaye so that nibayi ni afungula 10 nombe sadaka mukanisa shi batali kwa lyokukilie conscience yabo shira bebange bindu nomba barume bahabange bindu mabete barera kukanisa kakafane bubaha bando bulungi shimberi wa Nyasaye ta kuikomba nga babe genuine mana baane hulo uhusiano bishingala Pastor Jack abolanga bali nende uhusiano bulai nende Nyasaye nibeta ni bana esadaka yabo mukanisa nomba fungu la 10 shukunyana kubola mbu mwana siasa yes alarera ko shinu mukanisa ta kulaba nukumisire point lakini hande nyembo baro bana siasa bandi
nababi ne khandi bezanga mukanisa khuloli khwambu bamanyire mbu mukanisa mumonya lo kunyola abantu abonya lo kata ku campaign onya lo campaign na mukanisa ikira abantu bano balo ne khandi khulwa basubira pastor nyalo ba convince ne bakhupire kura kho balo abezanga mukanisa nende motive ifana ndio kunyola abantu anomba mbu yamanya yakhola makhwamba bibi ne conscience yi mustakanga mbu yakhola bisa khulwo khuyesi omulembe kidogo khulwise kidogo yetsane khama pesa abone after all kata ndebere ne khakandi kakhola milimo cha Nyasaye obulo bei ne khandi bidibyo ndabola lwalimbu kanisa nyalo kunyola ikhurumishira mpesa nende sadaka yo mundare ra mukanisa lakini shikamina ngo mundu uno anyola ikhabimberi wa Nyasaye ta anyola bana akhola church project lakini approval ya Nyasaye imberi uwe nende Nyasaye kaba yeba mapesa nomba ni slave queen yatyo khola ukaba uko inange nanyola mapesa that does not make the wrong thing right so no bulai abantu bamanyambu obulunji shinde akatoto kenye khaimberi wa Nyasaye lakini kanisa nyala khurumikira tsa mpesa tu shida shimanyireta sio mushirika nietsa mukanisa na siringi tios she ndamukorwa kwa mfano she manyira rusi yena ta ne khandi shire kazi yanje ukumanyirisia ne unai ninja na mapesa unakholanga shina I may not know lakini ampesa kanori kaisa mukanisa kakholanga miradi kanisa lakini omundu winya kenyanga amanyirisia mbu alariena nende Nyasaye elia khabiri ndia mukhoka betting khobola lwalimbu betting ne system ne unajua shetani yabora Yesu nyangambu ebindu byo mushalo muno byosi ndala khuwesia nikaba unyinamira so olangambu shetani yakase system shikira mu system ya Yesu ino alinende obunyali fulani is a god of this world ho alinde system yakase inja okuendeleza agenda iye ndala kutyo ni tamaa ya mapesa materialism ne shindu shilangwa gambling shiri mu bracket mwenemu kwamba ndenyo kubo muinda bwangu Paulo nabora Timotheo 1 Timothy 6 nambora ohwenya amapesa shikalambita lakini ohuyanza amapesa imani ya covetous imani ya tamaa nibo buchakiri bopi bose ndaba nde tamaa ya mpesa enyala kuiba shende nyange enyolo buinda bwangu nikaba ndaba nde tamaa ya mpesa enyalo khola shosi shikira ndenyanga amapesa ho omusuko akiranga abantu baparembo amapesa niko bulishindu kwaekere mukanisa mwefu muno juzi nembora abantu bana befu Yesu yabolambo obunji obulamu bw'omundu shibuli mbunji bw'ebintu byalina lakini omusuku shetani yarera ebintu bino byose bya betting ebyabantu okufana mbu norumu nabolambo Steve amefanikiwa sana aminange endine mtoka chianga endine plot zinga kitengela endinda mashamba kaka so hiyo fikira kwamba okuba omuyinda ni obulamu musetting ya kulimo abantu bose bayenganga kuikwambu nefanikiwe sana paka embende bintu no batoto buli Nyasaye nyanga kubende bindibo lakini yenyanga kubende ndobwinda obomoyo imberi uwe lakini shetani areranga makwa abantu okuparambu obwinda bweshalo nibo bomundu yenyanga ayime kabisa anyole ho tingira tindati kuima onyolanga betting irimu ndobwipi nende bintu fana so omundu anyasa Kenya amanyembu kata nikaba bintu bino byospe kata norera mpesa no usiye kweni bado shikeya mu emberi wa Nyasaye kanisa nyala khurumishira abantu banyasaye banyala khurumishira onyala khumbesie soda onyala khungure soda kunjira khubukane na umbese soda shilingi 100 fulise khanda khureba mbu muhana fe soda 100 ne umbesi nje ino oyini yena mpesa nda khureba kweli embola za oryo sana price ko khumbesie 100 uyuke so ndio khandika fwane ndio mukanisa ebintu bitsanga mukanisa lakini shibiri byose ebire sadaka imberi wa Nyasaye ta Paulo yabora aba Filipo mbu sadaka ya mwaimbere iunyango bulai imberi wa Nyasaye akaminanga biro ebintu birisibwa mushalo muno neshibyulamu ikuluta bimalungwa sana lakini biro ebya khulwa bimite standards ya Nyasaye bihoro bitire mbulunji omundu winiye ainendo mwomweresha byulanga ku Nyasaye niko Kenya lokumeta emanyire topic enyangene ishire kuchaka amawaka betting kano kayinya abantu myoyo ku Nyasaye Bible bola do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, let your request be known to God. No chaka o nuaka beta asubuhi. Yolajio no kabata kuenga nisine sinjie komo. Ofana olo ombo keswa okabati sinjie komo. Omyoyo chirula ku Nyasaye. Ne system elombwa kala yoku kinga bandu ne kalusi ya Babylon. Okumbuke Nebuchadnezzar ya raise cha golden image fana niyo sieda habusila manabo la bandu muinamire lakini Meshach Shadrach na Abednego myechi awesmano la lili kwa ya kawaida ta
It was an easy thing. Bandu bahena milecha makubuke kuchingo. Lakini Meshach Shadrach na Abednego bayenga babola a system ino. Sele system ya nyasaye wefweta. Yenya kuinye mioyo kunyasaye wefwe. Nesindu simple sila ya kulecha mwene na abugana achingo. Lakini moyo kwa we babola we are not going to do this. Like omundu nyakola betting. Yebebe bola, do not put your trust on a man, but let your trust be put in God. Nyasaye enyali subiri efwe libe kuye. Nyenya kuelesya esya kulicha bulituku. Nyo kuelesya kosika kwenya. Lakini nwakola betting o shift omwoyo kuko no kalusia ku betting ila. O amakanika ko kosi. Ne baba bola ko yanze Nyasaye na maparo kosi, amakani kosi. Ne miyo chifu chios. Obuya komundu amenyana para na nyole kolina. Na nondi na bugasi bui ne shetani wamanya kufrustrate abantu bemelayo anyala ukingo nyolo ndero litukulindi na kurasi no nyolo mundu akakomita suicide na komita suicide mbo chichaena he will go to hell. Siyecha kupana njiye kunjira yo bulunje kuchirilo kusubira betting ye mweka kanduta nekanda makuwa kano babe bola trusting in God is something commendable. Sio weka tumaini lako kwa watu. Kenya kusubire kunyasaye. Abantu baliyo aberuati abakambi singaisiye. Banyala kusubira mikwenya kukole project okukanisa kuno paka kulereko mundu fulani ke project yefu chilile. Lisubira lyabwe kala. Nobule yokhaba mapesa sikila ekasi ya Nyasaye nyama pesa. Lakini neva ni lazima fulana veo. Lazima fulana veo kheliye khole. Sikala makuwa kasinjie vulaita. Kenya kakube kuwenga makuwa kene kano. Manyile Nyasaye chakonya bandu. Bachake kukola mo. Nile ichoche miyo chiabwe kala. Sikila lisubile liyefwe linyali beku Nyasaye. Pana kubandu tae. Nyasaye nye banki yefwe. Nyokwele siya kwenya. Ekasi ya kola kanisa inosele yefwetu ni ya Nyasaye. We are not going to fight omundu paka lera mapesa kakike project chilile. Nyasaye abalinde. Uriyo mno. Kuke nako, Reverend Stephen, nukulingala indagano mu New Testament, Paul siya bukulaho ndala kwe humi, huwa Corinthians, ama Corinthians. Ndibureba New Testament, ama tithing mu New Testament, Paul siyaru. Ewe. Kwa bola loka chaka lwali. Kwa bola tithing has nothing to do nende lila kolia hale nende lila kujiata. Abantu banyasaye benyanga kuchore mpaka ovule. Lenja kwa bola mbufungu la 10 yaliyo mu Old Testament nomba mulila kolia hale embengoru ya maandiko. Kwa soma abundu Pastor Jack ya kusomera abundu wa Abraham nende Melchizedek. Abundu ya Abraham yali narula mwihe naula luyaula ne yarula yone de bindu ne nabukana ndo mundu undi ulangwa Melchizedek. Bible ibolanga Melchizedek ya umapapa au mamama ne lira lirye ni omwami wa Salem nomba omwami wo mulembe akamina ngabo omundu uno ulalinde papa omundu uno ulalinde nende nyina tawe ne halangwa omwami wo mulembe. First pe kwa manya Isaiah yabola mbo alilangwa omwami wo mulembe ni wina ni Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Ho abundu bwenali ololanga mbo Abraham yaini ya fungu la 10 humundu uno ne kwanza ndaya ndashaba bola mba Ibrania 7 Abaebrania soma 20 Old Testament Abaebrania 7 ni New Testament ibola omundu no hulwa Abraham yali omundu muhongo ne naye handi yanyolo omundu muhongo omuyomba shikira omundu muhongo uno niwa mulambira tihabe akamina ngambu omundu muhongo nulambira ngo mutiti tihabe akamina ngambu omundu Melchizedek yali omuhongo kuyomba Abraham nefwe kula abana ba Abraham mbusubiri ne Abraham papa wefwe yaini ya fungu la 10 kumundulia na amalako ka Musa kalika shiro kubao. It was 400 years before emiaka 400 lilako lya Musa lishiro kubao. Abantu beta tinyangati ya Musa ba implementa malako ka Musa bajenga ta musinge kwa Abraham yana ne Abraham siana huloli la kota Abraham yana. It was an automatic response ne yewu heri ne ndobusanga ali kunyasa
nyasaye achire nendiane liye mananeula lano ndalamwezi fungula ku it was a revelation bali ufimbuli shibali umuntu shanambolereta omukambi shaliota omukuhani shaliota omwene yalina tambu akanyasaye akhole automatically kenyanga respond kikira shinda khanyareliye no mweneta leheyane akamina ngambu fungula shishirira kotawe neshirisho lwa mundu kulwaka nyasaye akholera uro mundu wa nyasaye kenya amanyembu nyasaye anyalo kukhorera mahuwa akemanyireko kata abantu bandi banyasaye abalananga fungula 10 bayinika kata 40 bayinika kata 80% khulwa shina khulwa uhusiano bwende nyasaye nende shingalwa subiranga nyasaye nende shingalwa heranga nyasaye alanga nyasaye yayanza sana so ikalama kwa kata ko calculate 10% ni minimum lakini ne response yo moyo okwo mundu khunyasaye khulondana nende one ubulina bwali nabwo nde nyasaye 2 alolanga nyasaye mushero shina eliakataru ofimbuli bwa nyasaye khuye nechira shiriali lilakota ya holario ne 400 years later lola malako kamusa kamala ketsao lano bachako kubirida kukaburamu yalini ya hola khale jijira yali kukawa abembuzu bilano bachako kubukule video para framework nomba structure yobulamu kwa kawaida lakini revelation yali ya one on one nende nyasaye nende Abraham likuwa liya habiri oborembu Paulo shiabukula fungu la 10 nomba shinata enyora abundo osomera makuwa kalimba 1 Corinthians 9 abakorinto boranga 9 abakorinto boranga 9 ulla Paula bolari Paula bolambu isie shindi umulekule basi ukyaka basi wana shindi umurume shindi amulolera Yesu wefwe shimuli inywe emilimo cyanje mwami leheruke nzio lunyali lwa 6 nomba nisie nende Barnaba fwenyene abanyala okumenya oburahola emirimota alihena omutskari outia mwihe niyerunjira omwene alihena uraka emizabibu no mwene naraliaho kubyamota alihena owayanga lituli omwene naranywa kumabereta embolanga mahuwa kano mbu shingo mundu na mundu ulalano lehentie olunyalo atisabo lambu shikira yandi kwa malako kamusa mbu orabo wanga ingombe munwa olwa iulanga imereta 12 abandi olwa bakabana obunyali buno kuinywe ifwe shikubashira nebutwa shihwaye khonyera obunyali obwota ne kwifwiranga mahuwa kosi mbukhuleshe okwikalira amahuwa malaika Kristo denye mbola bwene Paulo yali nadilanga ndabakorinto nabakorinto balabanda batinyu shikali Paulo kwanda kubantu abakorinto abeki asana mkhoka givi khulwa abakorinto balabanda batinyu Paulo she yakhola eshekira omanya ababoranga mbu esitoto endo murume katanywe mulekasi yoburume bwanje lakini mulanga mpaka endiye ndiye kasi ya nyasaye ne sisi endo murume shingabandi endo mukambi shingabandi lakini khulwenyu enyo injira ya mumbukuliranga mu kachiranga kabambu paka endiye khole kasi chechi mulange endo murumeta no uromundu wa nyasaye nabo lario shikari kala malaita muhana wefwe amakuwa kalama bibi abakorinto balabanda batinyu nekira Paulo kwanza mwena abolanga kuifwiranga no manye that does not mean priska ne kuifwira chikamina nge hoere kuifwirengeta kamina ngam there is something that is wrong opande bubu obuchera bela kandi ifwira za priska tu lakini this is not the ideal shikahabere kariota lakini abakorinto balabatinyu paka ababoranga makuwa kamuza mbu yababora mulabo wa ingombe omuntu ata ababore bindibo byospe khulwa balabanda batinyu nekira nabola khulwe injili eshekira Paulo nala anafungula abolambu ndefuira khulwa injile ebalolamu nenzire robatsusia sana nebapira besie injili ande nyange ebakambire ilekatu nekiranga katafua bakambi khulanga abundu fungu la 10 nobola mwa kama pesa nende fungu la 10 molembo ekanisa abantu bakwazikanga si vizuri omara olanda khulokamba ndehenga mbeta lakini ehabe shindu shindishendia shikira shinyogo ikarra injili ya Yesu lakini the ideal is abantu bano bakosinja ihabe shikira nyasaye loranga shiyaho la kabeka riota ke hola hangambu abalawi nkwati no soma bwena no sibolanga mukandi kwa babalawi benye hanga balie omundu ali tsanga atiyanga abalawi bakhwere balie khubwalicha batiyanga
nendio kalekario nendio kaandikwa lakini kulwa abakorinto n'abatinyu kulwa abakristo be generation ino balala balala n'abatinyu ba contradictanga ba criticize abakambi then we play safe umalo bola gaba mapeza kayilo kira injili ya Yesu Kristo ikarwe hende obola lakini dalababora abanyola ofimbuli bali huwa balabola balakola hinga Kenya hanga lakini the ideal was abantu banyasaye benyahanga basupporte abarumishi banyasaye lakini Paulo abora bano enyuma rabatinyu nenyo kumanya yadila nabo as an individual church tioengelano aba Philippi Paulo yarinda makanisa kadha abakorinto barabatinyu ekira nababora makwa kavana gani alafu na aba Philippi na ababora bane enyuma raba maskini umanye Corinthians were very rich lakini bali moro baraba don't care kumakwa lakini aba Macedonia abeli kanisa aba Philippi yalimu abolambu mbu maskini bwabwe basi ya Paulo bamborambu bukulebi ndibyefwe deep poverty ngwana lambu okuwana shibulobu indabo mundu alina no mwoyo nende revelation ye kunyasaye nikira abene bano balinde tofauti aba Macedonia babora and my God shall supply kulwashina mwaihonyere onanda aberemu ko tukunyalo kona mu Paulo mu New Testament siyabukula kufungula 10 yabukula lakini yalondo kananga abukula ena ni wina umwezi yanga Orio no reverend okay sawa Pastor sabambulele machuvo kauma kwa kenako Paul Corinthians right ndakaba ni nyambulisi ya nimbarikiwa kano reverend waha nasele khasomeko 2 Corinthians 9 2 Corinthians 11 Jaka 6 Kongome asiabola 6 even if I am unskilled in speaking I am not so in knowledge indeed in every way we have made this plain to you in all things. Verse 7. Or did I commit a sin in humbling myself so that you might be exalted? Because I preached God's gospel to you free of charge. Verse 8. I wrote other churches by accepting support from them in order to serve you. Verse 9. And when I was with you and was indeed, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. So I will refrain from burdening you in any way. Amapapo mkamba plana katota. Bakorindo wanosipala bandu wa raisita. Ola wala kabida chie. Ohubade na makanisa kandi akaelewa na chefi aba Philippi na babola inyo mwamanya isiri 10 sina honye nje honya bakorindo bano nimwe bola balere isiri 10 baleruka mukanisa nenya banyole amahuwa kanya bawulle kano ruyako Paulo yarumikira another option kasi nyanza ekenyeke chilile lakini lola Paulo abola abantu bano no barahe baden yo kuhinya mukanisa baleruka kule akabola I robbed other churches afana olo wibram nababola inye muinya kenya muinye 10% lakini inye 20 sikira we cater for your church and we cater for the other church college kasi chibili lala sikira mundu ndaliyo omurwe kwayoma saulama huwa kanota ne Paula bola aba Macedonia bauchila nibamanya tota abantu ba Korinto bano subala banda balaita leka kweyinye kusudi injile chirile Paulo no henga singa makuwa kano kehae verse 11 abola and why because I do not love you God knows I do aba Korinto oluwa babula kuyinye bindu byabwe ne balola ba Macedonia balere Paulo nali Corinthia Korinto bamala kuchiyaka kupara myeyo chiawe mbu si Paulo si yaba yanjata neni babene basula huane bindu sikila sina they are resisting the gospel of giving their tithe abene basiyo huana lakini bachaka hula Paulo wayanja bandu ba Macedonia aba Philippi Paulo waba yanza kuyomba ifwe ne babe bola Yesu yabola mu Matthew 6:18-19 where your treasure is your heart goes omwe kuko kuti oinya esiri 10 sisio no chaki ninja ka kugonya ubole kusaira ni kukambira ni kugonya mahwaka kiro nesibulawo syo sisio kolata mwe kuko cyo chaka hula sindako yanjata ucho chaka hu withdraw it is a natural principle no inye seri 10 mukanisa kulwanya saye kandi mwe kuko kuchicha mukanisa kulwanya saye
norifraina kuinya nokaluka inyuma and omwoyo kuko kuchaka kulola omukambi uno sie inyanja ta kana nisinjira mukanisa nimbola rebuke niwe chokuranga kubola pastor bola ise sikira sina so inyata so tira kukasi ya nyasa eta so kolako sie sister lo pastor bola ko tali kwa liyo selifwana rebuke niwo conscient ye kunyasi ya ke kuru yako sikenya kako besinga bandu ba Korinto banota bali esinyasyo ku Paulo kata niyabeluachira matuka manji lakini bali bamunyasya sibaelewa wangu kayenyata bakawulie injili indiya utabarikiwa lakini eindi niyakecha utoe kazi ya Mungu yendelee ne babola Paulo abweneo ne balombe kamati ngachaka kubola mukambi uno wachaka kulomesili 10 sana nabola mbu etapo fwana yakamunyola awundi minyaka no chili ko mukanisa muno ne bacha babola amakuwa kafwana mbo nolo Paulo yawula amakuwa kafwana mbo arifrei na kubabola ne kabida yeluge achie akaluke makanisa kandi acha babole muhonye sikire kase li Korinto lakini abantu ba Korinto sibehinya ke bindu byabwe ekasi yekoleketa ba andako no manye the second letter ya Korinto yaba Korinto Paulo yali nali emborula Korinto na chicha na matuko kumalia lakini yali nyaba study ni amanya these people are hard aundi nabeke kubandu bandi mbare sikira balaba Macedonia balera aundi beka abwena no bauchila kuchaka kweinya lakini sikenya ka kuolea ota omundu kenya katso understand omukambi wa afwana ambwena achenda ambwena ebabe bola bring the whole tithe into the house of God the whole tithe ulete kwa nyumba ya Bwana opara alicha nisinesi yekoleka ekasi ya nyasa ikirila nisinesi where does money come from nisi kila abantu ndi munyala kula mapesa kecha no ula para ko nombo kureba kuma mapesa kano karulaena nonyola abantu bayinjizibwa mu occult bayinjizibwa mu cult bilo kumanyata sikira sina mapesa kano kalombe rufu ya mulimo muno kumbe nelimafule rali limafuli ya kawaida ta ne indege yokubakinga ne bayira abundu ndi tofauti ne safina yombokwa olwe safina ino yombokwa reba ko kandi nawe what is your contribution in this work nisine siyokolako okolole kasi ya Nyasaye ne chilila ne bebe bola bring the whole tithe so that there is food in the house omukambi wona kona injala iwe katesa ino nolinesi yokulya bindu bichakulya storehouse yesu nonyolesya nolieta onyala kula matuma mwigunia mobike mosule kuinye sili 10 ne injale li munji yomukambi chingwina chingire matuma na chiliye wano chokufungula matuma kalili kunyela no inyeme mgorogoro chibiri sikila sina wale ko mwifi wa injira alicha akumala omwoyo kwali Korinto kuno skulo mwoyo mulaita seli injili nda ya Paulo yakamba paka nababola I went to rob other churches because of you nem complainer and sindaba yanjata masula weinya mwenya hole mbwena when you give your tithe you feel loved iyo fungu la 10 lako na zaka zako zinafanya uhisi upendo kwa sababu mahali unapoekeza hazina zako omwoyo kukukulondaho orecha ndo abantu bandi baresili ku message ku TV nesalo mukambi wabweta salia bundu abe omwoyo kuko kuchichebwe neira kana mukanisa mwenyo muno kaho inyesili 10 ku TV omundu ndakamba Pastor Jack akamba ku TV na otaite Pastor Jack omwoyo kona kuiche ino na uyigale mukanisa mula omukambi nabola liekwa kataso oliyota ne Pastor Jack nabola ku TV osili kwakana ko naita omanyira rulaye natano omundu ofwana mbweni ku TV ko kwakana no chaka bola omukambi wanje ngoyo and you cannot praise your own pastor sikila zina so inyesili 10 hochicha mukanisa ta people huwane sili 10 abundu obukana the service you get it is worth owinyesili 10 abundu obukana kusudi ekasi ya Nyasaye erabamuno obusiro obwa Paulo yalola abunota na makwakano stalika New Testament tawe makwakano naka Old Testament Melchizedek is not a New Testament or Old Testament person a Bible mulanga the one who doesn't have a beginning or an end yanangwa Alpha the Omega. Actually, his birth was so funny. When I was reading about the birth of Melchizedek, there's this king, Solo something, when they were going to bury a corpse,
they found him on a corpse, and he was a child who was talking already. So the way he was born is not known. Not known. Alangwa Alpha and Omega. Nenoinga revelation omundo alangwa kocha Alpha and Omega ni Yesu yenyene. Kuluwe yako kaka kubola fungu la 10 ni Old Testament teaching. Obola kandi Yesu no wa Old Testament. No wa New Testament. Nebabe bola before anything was, he was. Yesu ya bola bafarisayo isenda linende papa wenyo Ibrahimu wa mbola uno. Sikila sinasi mumbula iseta. Ndali nende Ibrahimu yenyesi ili 10 kuise. Kene nye mwaka wabena mwaka sura kuinyesi ili 10. Orio bro pastor. Vira bichire munakera handmade wana wa imive nyingi anyway. So mole mahua amahua kamariri sia vira yifmbando la bichire. Mahua kamariri sia rev. Amahua kano na malai na emaliri sia kulokubola shingala pasajaki ya habola abantu banyasaya kwa nyanga kuleho hura emanyire notira mahua kama pesa hula ama pesa na matinyu kwa kunyona every time kata iba parents meeting kata mukanisa kata mushiyama meeting yena baya hatiri rato bula abantu babola ukilumu chaka za mahua kama pesa pap na no labantu bahaba emotional akamina ngambo eshindu shino omusukwashi rumihiranga arumikira liko ya mapesa nyanga hutinye myoyo chefu kulokwe uleho kwese nyasaye kachiri kwa haba mbutinyu kulosho kulondeli la kole nyasaye ta ma kuleho kunyola ti kabita nyasaye nelano na ya kwese option city na nelana kutipre kweni abantu banyasaye bamanyembu okuwana niko moyo kwa nyasaye uwimani no moyo kwa shetani okukasa amakwa ka kiuchumi koko kachire akunyole ahole kuba umwambe uwe yuwa lindi ni kwamba kumanyembu ebindu bya kwana ni khulwa efwenende nyasaye shikuwesinjo mundu no iranga fungu la 10 mkanisa showesinja pastor ta ni kanuni za nyasaye ya rao kachire eyonyo oletiha so lalolanga pastor olalolanga mundu urisibange bino bible ibolamba ebranambu hano abantu bano banyolanga ebintu bino lakini ebintu bino bitizanga mikuru no bulaya mundu wa nyasaye no interpretally sinja pastor esa indi you will discover that like me my bishop is richer than me wacha nisembe yani kawaida bishop wanja linde video vinyo kuyomba ne muenga membo shilingi zanje $1000 kwa mfano na tiholdration na bishop kila linende vinde vingi enzo kukosia ti kabiti yanje kila interpreter ngo owe sinja kenyange ndo lembu sinja nyasaye kata nikaba ni bishop unyola so it is not making somebody rich she will let indasinjo muntu nomba muntu no ategemea agasie tawe ne huloti kabiti ityo elyo malika abantu banyasaye balaleha abakambi banyahaneta Paulo abakorindo bamunyasia abakorindo banyasia Paulo bolo batoto no bibi pastor huo na hurumishira nedo moyo kwa Paulo yarumishira ndabakorindo paka atiyebera abantu bandi akurere kandi wezi onolata uliza happy okola elero kwa onyerwe lero kwa kure microphone lero kwa kure keyboard ne pesa ko kaumamu na aibu ihongo abantu banyasia abakambi balinde kazi ndinyu nebenyahanga bahonywe benyahanga batirwa makono chichaposi ni binadamu ni bangwiri bwe kasi khuloko ba supported chira ebindu most of the time utapata kwamba ebinde bingi bya pastors barumihiranga kumakwa kekanisa kata airtime yo kubola usimu most of the time ni ititsanga kumakwa kanyasaye so nobulaya abantu banyasaye bangwire abakambi babwe kachira abakambi banyolwe oburaisi bokhole kasi manalano Paulo nasaya nabo abolambu and my God shall supply chira munderere ndikure amasayo kale katere mukango bulayi bwa makana chira there is some lakini butuwa mutinyi abatinyi njakate emirimo cy'abakambi buriyo mno Reverend pastor mahwa kwa Malaysia. Asante Reverend amakwa na makongo amapesa kalwanwa okayinyesi eli komezikira nyasaye nyasi eli komizira direct olwa nyasaye ali niyenyo mwana kurula kohana direct bwalo bulwani ke Samuel niye bulwa buli sindu sya nyasaye demanda direct paka shetana chake kusilwana achaka kusilwana kata Yesu yali niyetero kwehinya singe eternal sacrifice lakini shetani yacha kumulwana ambolanda kwese ifana olla betting zas bakubolanda kuwelese ebintu bino byosi nokole sindu sifana mbo yonyo betting chana sindu sya nyasaye yenya direct obulwani buliho nyamusuka chaka kulwana abantu baraka uchilla
omusuka balwane abundu esiri kumisinota nyasaye yenya nomanye omukambi wo naba wikurre no uloburobi burula munwa kulwiwe ko okumbuke Elijah nende the widow of Zarephath ya nyakekura omanye sinonse si ali naska nasyo syenye na tere ali no mwana we barule ko bafwa lakini lwa ya hesi omrumiki wa nyasaye mrumu wa nyasaye nabola ne munju mwomuno sisi yakakose ko mesinduta no manyumba sukwali kwavala abantu bali babulesi abalya lakini munju mule bindu byalimo no manya singa inda yo mukambi wo ikhala yo murumiki wo ne kandi no ulobrobi munwa ko mwama bakasiye Murio muno kunyola biha okuba alala nasi kumekesi okeichurikano na mekesi ukasangasia eriku wario inyandala hwehumi kunari endelesi hata mosi kucha kunokuosi linda maswali masavi kabarebere aro ibikicheyo ndasabasa kumaido kubajiba mpaka kuberesa ni obwahahu obwokuyinia omanyiro kuyinia kwachaka nende nyasaye na yini ya Yesu kulo kuberekwe harano mbere sabasa nukuringara ho foundation yeneyo umosi kuno kwosi nukuringara sehemu chikabohani obuheri obwicha ayo kuyinia usino yini ubuheri no rayinia kubuheri banafukira kuyinia wao kano kosi kuna karingara umosi kucha kwatisa kuno kosi pe ili kulemalomero kuyinia abantu bamedo kuelewa mungira iria ekwanisiwe orio muno Reverend Stephen orio muno Pastor Jack ohusirisia umulango kuno ebise kama bino kweli mwalangwa ni murugwe yinia kulo kubera umulango kwene kuno orio muno bulori buhero wahusirisia bulori bwao obosipindisia ameno sanyo dalomalo mangande Reverend Stephen Hamati alalande Pastor Jack Espisu kulomalo mako akene kanoko ko huyinia ndala kwehumi mera nese Priska Chuki nyalawanda yori napyo stangausi Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo karibu mwami